Ole tuntum kan video chuan tun hnaya Mizoram PWD hnuaya JE post somli ruak chungchang exam syllabus question patran salary tele deal theichin chungchang te tuntum kan video hian kan bi le thuak don ani ama sain advertisement in enila na ming hi kan hriat tongin JE junior engineer ania civil engineer big tan adil thei don ani JE post hi regular angetin ani thlobi hian en le taila 7 pay chuan pay level 7 ani dona pay matrix cheng sing thum sangkwa le za atanga cheng sing riat sangruk le zariat inkar ani don ani post ruak za thi post somli ania thiam na ngai te a hianin 3 years diploma in civil engineering emo BE Tech in civil engineering kan tiang chi te khan an deal thei don ani thiam na ngai te panina hianin Mizo language middle school standard chintal thiam ngai don ani pathumna chuan computer certificate kan ti mai thin CCC CCC CCA MODC emo ka tiang kha computer lama thiam na nei kha computer proficiency certificate ang chi kha thil telangai don ani kumbi thlia chungchanga hian deal tu chu kumsom pariata tanga kumsom thum panga in karani turania amaro chu SC ST tele OBC tan kumnga dang ngai na thiam na om don ani syllabus an en le taila tuntum JE an lak tur hi MPSC kaltlanga lak turani lawa Mizoram PWD department B kina an lak turani wangin recruitment rule RR po hi Mizoram PWD RR recruitment rules angalak ani dona syllabus po hi Mizoram PWD syllabus kan ring don ani syllabus chu tiang hi nia paper pali oma paper 1 2 3 le 4 oma paper 1 hian mark zahni apua paper 2 hian zahni puin paper 3 po hian zahni apua paper 4 hian mark zahni apu ti chuanin vain mark zariat apuni total hi mark zariat ani paper 1 hian en leila subject big hianin general knowledge a oma question somnga ron chuaka marks za pudon ani general english om leya question somni panga nin mark somnga pudona essay writing mark somthum english comprehension mark somni pudon ani paper 1 hi darkar thum chan turani paper 2 en leila paper 2 hian basic computer knowledge computer GK lampang achuak dona question somnga omin mark za pudon ani simple arithmetic hian mark somruka puanga question somthum omanga chuan intelligence and reasoning question somni omin mark somli pudoni chuan full mark zahni ani doni paper 2 big kha paper 3 en le taila building material hi civil engineer technical paper big ani towa building material question somni panga omin mark somnga punga soil mechanics and foundation mark somnga punga hydrology and rainwater harvesting question som panga omin mark somthuma punga RCC le RCC water tank kan tiang chi kha question som omin mark somni pudon ani protective works slope stability and land question somni panga achuakanga mark somnga pudon ani tichuan full mark zahni ani don ani paper 3 paper 4 en leila estimating and costing and evaluation question somni panga omin mark somnga punga transportation and engineering and surveying question somni panga omanga mark somnga punga environmental engineering question som omin mark somni punga design of steel structure and steel water tank question som omin mark somni punga professional practice 15 question omanga mark somthum tichuan to pera aptitude test question som panga manga mark somthum pudon ani
chuan paper 4 total mark chu zahni ani dawn ni ichina kan soi tawng khan avain mark zariat apu dawn ani paper 2 big hi darkar thum tho chhanna hun pe kan ni dawna paper 3 po darkar thum paper 4 a po darkar thum chhanna hun kan nei dawn ani question paper te hi objective type multiple choice MCQ kan ti vek khani dawna amero chu paper 1b ka khan essay writing le English comprehension oma khami big chau kha MCQ ni lo turani essay type ani dawn ani khang te phani big kha adang zong ka chu MCQ ani anga question pali choice tur omanga question pakhat adik omanga chu choose turani chu tiang chuan question iron setanga tin ni china kan soi tong khanin syllabus te recruitment rules zong te hi Mizoram PWD service rules anga la kania MPSC syllabus ani dawn lo ani ti chuanin syllabus week hi paper 1 han en thok ila a chip chiar chuanin tuntuma hianin kan en lo mai anga a chip chiara syllabus redu kanom ni chuan Mizoram PWD website kha kan visit anga kata khan chip chiar takin syllabus te advertisement te tin RR te poniang chu recruitment rules te po kha download tur omani chuan paper 1b ka hianin general knowledge awma chuanin general knowledge b ka hianin constitution of India kan ti te geography economy general science kan ti te tin Mizo history le culture te po om dawn ani general English awma general English b ka chuanin sentence structure synonym antonyms sentence completion kan ti te grammar big te tin phrase and idioms kan tiang chi te kha ani dawn ani essay writing oma hian marksum ni apua English comprehension oma passage eta hianin English comprehension a hianin passage en ron da dawna passage atangin question chan tur om dawn ani tichuan paper 2 en le thuak ila basic computer knowledge computer GK kan tiang chi kha achuak dawna chunga te chuanin word processing te spreadsheet Excel kan ti te PowerPoint kan ti te computer communication internet www te web browser communication le collaboration chungchang te katiang chi kharon chuak dawna simple arithmetic hi chu number system simplification roots average discount percentage profit and loss ratio and proportion kan tiang chi time and works te distance te simple and compound interest katiang chi song kha mathematics lampang kha simple arithmetic a chuan telanga chuanin general intelligence and reasoning hianin reasoning lampang atel dawn ani reasoning lampang ani dawn ani paper 3 an leila paper 3 a hianin technical paper ani tawa ichina kan soeng khanin a detailin kan lu chil lawanga a detail a shadu kan mani khachuanin Mizoram PWD website a khan kan lu tanga download tur omani paper 3b ka hianin building material ani anga marks somnga pudona chuanin soil mechanics and foundation engineer omleya question marks somnga pulenga pathumna chuan hydrology and rainwater harvesting marks somthuma punga alina chuan design of RCC building members and RCC water tank marks somni punga chuan paper 3 top na bera protective works slope stability and landslide correction marks somnga pudonani paper 4 en le thuak ila paper 4 a chuan estimating costing and valuation marks somnga transportation engineer and surveying marks somnga environmental engineering marks somni design of steel structure and steel water tank marks somni ania professional practice kan ti chuan in SOA te schedule of works kan ti te analysis of rates kan tiang chi kha ani dawn ani kha kan mark som thuma punga chuan atop na bera hian aptitude test oma aptitude test in mark som thum apudon ani
tuna chuan application form in le taila ni chen kan soi tong khanin hemi application form JE application form hi MPSC nuaya dilna form ang khani don lawa department b Mizoram PWD b kina dilna form application form an siam kha ani don ani ta hian passport size bel turoma dinglama hianin name of post te name of department name of candidate father mother's name permanent address with house number te chuan date of birth kan ti te sex chungchang male and female chungchang ani dona community te tin educational qualification kakazi angaya tin experience kan nei chuan zi angai boka physically handicap kan ni nge ni lo tiang chi te Mizo language middle school standard chintal kan thiamem tiang chi te yes or no turania tin document kan thil te lo kha neta hian zi angai boka tin to na bera chuan declaration oma place date oma signature of candidate om bokani signature kan sign nga ti chuanin last date of submission hi ni china kan soi tong khanin March ni som pathum ania March som pathum main Mizoram PWD office tui khwa tlanga submit turani tuna kan hmuang hianin Mizoram PWD nuaya JE civil syllabus le MPSC nuaya JE civil syllabus in an lo na kan endon ani left side lampangin enila hei hi ni china kan enzo tak Mizoram PWD nuaya JE exam question patran le syllabus ania paper 1 2 3 4 paper pali oma dinglama hian tuna hian an en leila dinglama hi chuanin MPSC nuaya JE lakna khania eta hi chuanin paper hi pathum chi oma general English conventional objective type ani amak zapu ania technical paper 1 le technical paper 2 hi om deuh top mai ni mero chu PWD department b ka hianin paper pali omani chuan subject po hi ain anglawa syllabus po hi anglawa 3 mark puzat po in anglawa general English b hian mark za puwa chuanin technical paper 1 hian mark za somnga puwa technical paper 2 hian mark za somnga apu bokani ti chuanin full mark hi zali ania Mizoram PWD b ka hianin full mark hi vain zariat ani kakadang lamna ania chuanin MPSC nuai han JE syllabus in angveka tuna kan entur hi PWD nuaya JE syllabus ania PWD nuaya MPSC a hian ania ta chuanin mark zali tho nia full mark hi technical paper 1 le 2 le general English a oma chuanin PHE en le ta le PHE a po hianin full mark zali tho ania chuanin agriculture engineer agriculture department a hianin en leila eta po hianin general English za ania technical paper 1 za somnga 2 za somnga tho ani MPSC nuaya hi chuanin JE civil bigtan khan full mark zali ania paper hi pathum chawa oma maro chu Mizoram PWD nuaya chuan paper pali oma full mark zariat ani thungani khakha adang lamna ania shelote kanom takin kan hriat tan kan bel cha vele ni nichina kan soitong khan MPSC Mizoram Public Service Commission nuaya syllabus emo JE exam to na question le syllabus question patran te ponianga shedu kanomani chuanin mpsc.mizoram.gov.in emi website a hianin kan lutanga Mizoram PWD department b kina JE an lakna katiang chi kha question patran te ya syllabus te advertisement te kan endu ni chuan pwd.mizoram.government.in a hian
kan lo en be thung don ania